sengifuna labo bakhulumayo ke manje bazokhuluma la bazokhuluma la nake nangibona mina nangolodwa usuku mina ngilwela indoda ugirl 1 uyena ufonela indoda yami ne mina ngilwela indoda kade mina ngiqoma la ka Facebook maningi abamadoda la ekade ngiwaqoma la ka Facebook hayi ngoba nina senitho kwesibili nihleze umbali nina nizomlwela ngaso sonke isikhathi kwakumnandi ngalesikhathi engipost ukuthi ngiyahlanya ngiyagula ngale umuntu ozalwa naye umano baba kumnandi nasokhuluma ngawethi wena uyahlanya lekhaya noma nixabani hleze ivusa lonto leyo ingoba umbali bafethu akafuni ukuzwa ngomunye umuntu ukuhlaza ngisho nasekhaya wehlule hayi ngoba ngimkhuluma kambi usisami mina ngiyamthanda ngihlezi futhi ngizomthanda ngaso sonke isikhathi angithanda mina ngeke uzungibone ngipost ukuthi wakwakepita nobani wakwahlala nobani njengoba esethi mina ngizelela uzolokhuza amadoda yena ezife ngazi ukuthi uperfect uzenza umuntu omuhle yena semangaka amadoda yena kepita nawo ehlala nawo semamangaki wazahlala ngisho nanomuntu oshadela angasho sengimkhuluma kabi nginesho ukuthi vele wakwakusho lokho kodwa mina angaze ngize ngiposte lokho ka Facebook mina angaze ngize ngiposte into eyenzeke ekhaya angaze ngize ngiposte novimba imoya ngikuzwile nje ukuthi so wesibili ngenza lento bathi mina bafethu mina guys ngeke uzungibone mina ngiposta ngento yasekhaya noma kuthiwa sihlezi sixabana angaze ngize ngiposte ngisho nabantu basekhaya thina uzungibone ngila namhlanje saxabana nabantu basekhaya but angaze ngize ngiposte lokho ngeke uzungibone ngiposta izinto zasekhaya into eziyimfihlo ngeke uzungibone mina ngoba yini ngihlaniphile la ya ngagula impela ngekhanda kuze kwazi intombazane ehlala la eHawick kweza ngoba ukuthi mina ngiyahlanya ubani untombazane ngoba phela lo mfana mina ngize ngamthola la ka Facebook leyo ntombazane ila eHawick thina sile eThekwini yazi ngani guys ndingaziletha yes uyena inkinga umbhalo wabaronke waletha indaba zasekhaya la ku social media mina uzungibone ngikhuluma indaba zasekhaya ningezwe mina ningezwe yini mina ningezwe yini mina ngikhuluma ningezwe yangiyazi ukuthi umdala but wevimba imoya ukungizwe yini nami mina ngikhuluma indaba zasekhaya ngiyabuza namanje angithandi ukukhuluma indaba zasekhaya angifuni ukhulume indaba zasemndenini indaba zasemndenini ayihlale emndenini noma kuthiwa ngabe ngahlanya kodwa azihlale emndenini asekho isidingo sokuthi uthi ba public asekho isidingo salonto nginesho ukuthi mengayiqhamuka abantu la bangasho bathi akukho right baningi abantu abanenkinga la ngeke uzubabone beposta ngosisi babo la baningi abantu abanenkinga la emndenini yabo kodwa ngeke uzubabone benza njenganayo umbali angisho ukuthi usisami sengiyamlahla sengibona indoda kodwa okay it's fine noma kuthiwa singabe sengisanganisa ipipi naye lamsanganisa siyafana naye angithi nayo uhleli leno type le ngeke ngize ngithule mina uzungibone ngilo ngikhuluma angikhulumi mina kakhulu yabona into engikhuluma la into engiqalayo ukuyikhuluma futhi ngiyagcina yabo zonke izinto mina futhi zonke izinto zihamba ngingazibuyisela kuyena athathe yonke into ethe yakhe mina ngiziqalele start afresh hambe ngofuna umsebenzi ngicela umuntu amangicelela umsebenzi mina angifuni ukukhuluma ngomunye umuntu angithandi ngisho nomuntu okhuluma ngombali mina ngiyahamba ngomtshela umbali ukuthi wembali usibani bekhuluma ngawe ngoba ngimfuna umuntu okhuluma ngomuntu wasekhaya kumina uzokhuluma ngomuntu wasekhaya ngobani ukuthi abantu abamnyama balifuna iqiniso yonke engayifuni iqiniso nilifuni noma ngathi ngidakwe ipipi it's fine dakwe ipipi kulungile siyafana naye umbali naye liyamdaka lekhona siyafana naye
futhi noma kuthiwa ngangifuna azangithola angina stress noma kuthiwa ngathi noma ngifike ekhaya angishaye anginandaba anginankingi ngoba vele uhleze zokwenza ukuthi angishaye mekuthi khona iphutha mekuthi nami nephutha mekuthi naye akuthi umbala akafuni ukukutshelwa umbala akafuni ukutshelwa wahlula ekhaya wahlula abantu abadala umbala akafuni ukutshelwa vele noma ngathi ngamtshana vele ngathi vele mina ngingane ngizothini ayikho vele into engizoyikhuluma vele mina ngi-useless anginalutho vele mina ayikho into anginalutho anginamali anginamuntu kuthi noma ngisekhona uma kwenze njani noma ngisekhona ukunuka yini mina wakangibona mina ngikhuluma ngombali la ukuthi umbali u1 no2 wakangibona mina ngihlezi ngimlela umbali noma kuthiwa ngabe kwenzalani ngihlezi ngimlela umbali mina ngihlezi ngizomlwela nani niyazi ukuthi bekuyimina obaphambili ngize ngithuka abantu ngenxa yambali ngoba ngithi ngiyamthanda njengosisi wami ngoba ngithi ngiyamthanda njengosisi wami osibari bebefana nobhuti kumina osibari bami bonke osibari bami ngisho noThebula lo wayenomfazi mina uyazi le khona ukuthi mina ngangimthanda usibari ngimthathisa okosibari wami kodwa namhlanje wenza nje nalento ukuthi wathi ngala esibhedlela angithandanga ukuthi ayiposte lakho bamta lothi buhlungu kumina noma sisebuhlungu sabuhlungu lothi angazi ukuthi ingane yami yokhula kanjani nginobuhlungu lo ngibuswayo enhliziyweni noma ngingakhuluma nithini nimkhulumele nikhulumisini. It's fine guys, ngavele ngihlezi ngizoba sesayidini lakhe ngizoba sesayidini lakhe ngoba ngizosho ukuthi hayi-ke usemjikela usisi wakho usenze lezi zinto ayizenza naku-Trace uTrace azangithuke nje angazi. Baningi abantu abakhulumayo angeke ngize ngifake umuntu umbali ahambe ngikhona endlini abuye athini usibani ubethu yendaba ningahlali nami guys ifuna ungitshela ningahlali nami phansi nihlale nami ukuthi khona iphutha nilibonile mengisekhaya nisho ukuthi ngoba phela vele mina ngumuntu osebenza ngabantu abadala nisho ukuthi hayi nohlaba ukuthi akufuna ngani ungabi vila nohlo ungabi ukuthi kodwa bekwazi ukuthi hayi ngane awukhuluma nabanye abantu abuye futhi azongitshela ngithule mina bengizehlisa noma kuthiwa ngibona ukuthi okay nawe wrong umbali kodwa ngizehlise mina ngixolise mina ngoba vele nami ngiyazazi nginawo amaphutha akekho umuntu ongenawo amaphutha. Sonke sinawo amaphutha guys but musani salela kodwa sithathane lento sasisho ukuthi salela kodwa sithathane kumele sihloniphane yes omdala kumele ahloniphe omncane ngizobukela kanjani mina ukuthi kuyahlonishwa ngizobuka ini ngibali njobe ehluleka ukungihlonipha noma sihlala phansi ufuna ukuthi ikhanda lakhe liqinile ufuna ukuthi kugcine yena mina ngoba vele
angilutho anginalutho vele mina anginalutho vele ngi-useless ngiyinto engeyelutho vele anginamali vele uma ungenalutho uhlezi useless hlezi useless hlezi useless uma ungenalutho hlezi ungelutho ngoba ukuba uma ukhona ngabe yamkhuza usihlengiwe musu ukwenza kanje ukuba ubaba ukhona ngabe yamtshena uthi ihlengiwe musu ukwenza kanjena ungenzi kanjena musu ukwenza kanje mntana makwenziwa kanje uyamazi ubaba uhlengiwe umazi kahle ukuthi ubaba ubemtshena kahle uhlengiwe wathi hayi akwenziwa kanje mntana musu ukuposta into kanje hayi ngoba ngilwa nayo hayi ngoba ngilwa nayo angilwi naye owasekhaya ngiyamthanda ukuthi mina ngiyithandi into ewudodi noma kanjani if uzobukela omunye umuntu phansi ngoba engenalutho akusho ukuthi lokho ngazi singayichaza kanjani kodwa impakamo ayikumusa ukuthi uposteni ngiposteni ngeke ngiphuca ifonani dambe ngibambane mina ngaze ngize ngihluphe ngaze ngize ngikhulume ngokuhlupha kwambalisanga le emakhaya asibafethu it's not like ngifuna ukukhuluma ngaleyo nto mina bengikhuluma ngolo bengifuna ukukhuluma le ntombazane intombi le ex ya ima uima wabuye emsebenzini wangitshela wathi baby angifuni ukuthi sixabane egcineni khona umuntu okanje lokho ebhize ngifonela ne wamtshena futhi nanokuthi usizwe yini lo lento zabantu abadala ne ntombazane leyo yamtshena ukuthi usizwe mina isithi ntombazane kumele nami ngisizwe yabo wara wethu okay lokho ibhizi fonela cause uyiblockile lokho ibhizi fonela awasavele sam unblocker ne afona mase ngikhuluma naye kahle untombo usiyangithuka yasithuka sikaphi isidingo sokungithuka ngoba kangazi uzongitshela ukuthi indoda yami izongifaka lento ecijile mase uhlanganaphi if usuhlukene nendoda uhlanganaphi wena awuyengani indoda uyiyeke nje phansi hayi ngoba ngilwela indoda kodwa uyena usisi owangisuka wathuka wathonjishana nendoda uthukelane umbangelelane isicefe umuntu wesilisa ife engasakufuni Bathothi mina lokho uzawemhlengi ngitshene mina ngihlezi ngizama ukukhuluma naye umbali ngihlezi ngizama ukukhuluma naye yazi ngihlezi ngizama ukukhuluma naye umbali hlengiwe mina ngihlezi ngikhuluma naye ukuthi njoba ngisho ukuthi umbali ukuhlaza noma ngathi uyambonisa akafuni ukuboniswa ngoba umdala yabo mina ngamane ngihluphe ngize ngifa fine okay mhleni mina sengiyashesha ukudlula kulo sengidlulile ngoba vele ngihlezi ngizomkhulumela umbali so ke nje nami indlela ebengibhodla ngayo so ke nami sengibhodlile ngaqeda
it's not like mhlawumbe bengifuna ukuthi ngilwe nawe yabo angili nanjalo hayi ngoba bengifuna fusek nawe yabo lothi fusek nami ngithi fusek ufokofu fusek hi guys ya noma soto pesa sikhi isimo esingadluli zonke izimo zadlula zonke izimo zadlula nanokuthi mina ngithanda ukukhuluma ngisho nomalume ekhaya bangazi ukuthi mina noma kuthiwa umalume bengithethisa mina bengikobisa ikhanda phansi ngithule ngilalele lokho engishoyo ngixolise kumele ngixolise naye usisi wami umdala uyazi ukuthi mina mekhona mhlambe mina mekhona ukuthi mhlambe engisuke ngone ngakho ngiyaxolisa ukuthi umuntu njoba ngisho ukuthi umuntu omdala vele akatshela iBhayibheli like lithi mdala hlonipha omncane ukuze akuhloniphe so ke nje ya ngamane ngikipite ubalo awumazi sokale kanti ngathi uyena ufunani kwani futhi ngathi fake account nje lezo kuzile kwenze fake account vela ngiswantshana umbhalo uthi mina ngiyahlanya ekhanda khona upopayi ungadansi ngi-right phela mengihlanya nje ngi-right futhi ngisazoqhubeka ngihlanye yabo ngihlanye nje ngqingqize ngihlanye nje ngigule kwaphela vela ngithi umbhalo uyena waphosta wantshena ukuthi vele mina ngihlanye uyena udokotela wami yabo ngiyahlanya guys uzosho futhi mase ngingasahlanye ne nawo wonke amadoda esengani ngadlula kona ngangawatshena ukuthi ngahlanye wavele ngiyazi ukuthi ayazi nawo amadoda ama-Facebook ayazi ukuthi mina badla ngangayindrizela nawo athatha advantage ukuthi ngiyahlanya ngithi kekushiwo kanjalo ukuthi uhlanya kanjalo ne uthatha advantage into ekanjalo ne ya yes ngizohila ngihlezi ngihila hayi ukuthi ngiqala manje umjolo ngizohili ngizobe ngingafanga umuntu if ngihila ngihlezi kade ngaqala umjolo ngifaka mgayi nangihlanyiswe ipipi manje kunani ngeke ngihlanyiswe ilona nina linhlanyise ngani naye ukwamela afihle ukuthi ngiyahlanya ngoba into yasemndenini leyo ukuba uhlaniphile la wayengekaze ahambe eposta ngami uthi ngangihlanya mina la so ke ngisaqhubeka kona ukuthi cha nama ngishonga ukuthi kuyiphutha but asikho isidingo sokuthi upostane nosisi wakho uthi wakwagula la usile la umuntu osifazana osile la uhluziwe la engqondweni ngeke kwamba upostana nosisi wakho udade wena enizalwa nawo umani ubaba ubazi kahle ukuthi uma wakho nobaba bakho bashona ngeke uzohamba lokuposta nje ngizokukhala awusengekile ukhala bengizakhalisile la lokuluko sengi-right be strong futhi mina kade ngaba strong ukube mina ngikho strong ukuba ngikho strong ngangizoyikhipha kwayo nalengane enginayo
engayizikhulisela ngedwa ngayitakula ngedwa nje asingayisa kubani yami ngoba nangisinakho lokho ukuthi wezwa sekuthiwa sengingcono kusho ukuthi wayeshilo ukuthi ngiswayeshilo ukuthi uyagula manje usengcono manje yabo nje yabo nje into kanjalo nasi ayikho right lonto babe nawe nje angifuni uzohamba esho ukuthi ukhubazekile wazibhoshela wayikakela wayichamela wiri washa ngomuntu wasewakini ayi mina ngiyazi lonto ngisho nomalume wakazi Tanam ngikubonile upostile ngithi malume angazi ngoba mina ngempela futhi angazi angiposti mina Facebook indaba zasekhaya nje ezasekhaya ezasendlini ngiyawuze ngibone ngihambe ngiposta ke manje uthi nangu umbali ukipitile nothaka nangu ekipitile nendoda eshadile nazi yawo ekipitile nendoda kanje cha ke usungibona umuntu konke engayidingi yasiwe angamdinga omunye umuntu nje konke umuntu nje le yabo ukuhlanya babe akusiyona into embathi kubhlungu kubhlungu ngoba ezinye izinto awuzikhumbuli yabo kubhlungu kodwa phela sinathini isiphila nosathana emhlabeni hayi umuntu amvumela usathana ufakaza lento yashumba la indoda yawumosha umndeni shuthe nothara naye shuthe uyawumosha umndeni njengoba ehleni naye phela abakephetele abasadele sifuna ukubona ilinki yakufaka uthayila ne sifuna ukubona yona ke shuthe nayo le ahleni nayo iyasixabanisa imini owenza kanje naye uyena owenza kanje because it's not like umbali phela onotho nami guys ngamsiza empilweni ngoba eze ebe nendoda eyodwa emthandayo uba ngani ngaleli dlozi lamenihlezi nileyisa ne idlozi lamasimbi idlozi lamanyali lona leli elimfike sele ifike khona ne mhlambe ngifuna ukuthi ngikhulume ngalonto ne ukuthi angifuna ukuyisho lonto but imina ezifaka izintambo lemqaleni wakwenzaleni kokwenze njani akana ndoda emosha umndeni okay alright okay ku right phela uba no omosha umndeni umuntu wami omosha umndeni ngobutheni akayazi kwayazi ke lonto umuntu wami ngiqala ukukhuluma manje ngoba ngilalilayo ngoba yini shame ngeke phansi mina guys ngihlele nendoda yami umuntu nomuntu uhlele nendoda yakhe ne so ke mina ngizohamba ngiyofuna umsebenzi umuntu wami ngicela ukuthi ngifune umsebenzi ngihambe ngosebenza baby ne ngihambe ngosebenza ngikwazi ukuthi nginakekele ingane yami ngikwazi ukuthi ngithumele into ezincane amazi uthwesi ongamblock vele lo naye wayiphapha nje ngene indaba zomndeni umuntu wami akazingena indaba zomndeni akangeni ubephawula manje ngoba ezwa mina ngikhuluma so akangeni akazi futhi azasho ukuthi lahla usisi wakho elahla usibani akazi ngeke lona ubani uthara ushadile ntokozo ushadile ngaze ngibone
Ngikaze ngibone iringi ushadile uThera. Angikazi lutho mina futhi angihlangene indaba zabo. Ngavele ngizaba ne. Mina ngihlangane indaba zabantu ungadlali ngedlozi. Okay, darling. Yo, right ke phela. Ungadlali ngedlozi. Right phela.